jakın kitep tutup çıkargan 3 yıl şeriat fakültetini dekan bolup başkardı. Azırttan beri bu yıldan beri uyuşturucu bölümünde işlep жатқан биздин Şer Muhammed Ustazımız. Balkim sos tarmaqlarda көрүп жүрөсүздөр. Алымдарды ким мындай ыйлатты деген ушул жигиттерибиз ыйлаткан. Şeriat KG деген Агартуу порталынын кожоюну негиздөөчүсү Ustaz Şer Muhammed. Şer Muhammed Damla sizlerge biraz pozitif versin. Belki benim sözüm kayda katurak deyişim mümkün. Başında külüp alına. Başında tesir ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Mıktı kul münezegen. Eğer de kançalık gelişken sulu bol, keremet, baylığın bolsun, mansabın bolsun, bir 4-5 kızıl diplomga iyi bol, bırak kul münezün neşer bolun olsun. Suluğundan indi fayda, mansabından indi fayda, biliğinden indi fayda, baylığından indi fayda. Oğuzundan ağzı girip köyü çıkıp duran bolsa, baylığından dağı, suluğundan dağı hiç kadar faydası yok. Şunduktan en birinci tez жүрөккө жетүүнүн эң биринчи жолу мыкты кул мүнөзөгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак" деп айткан экен. Мен мыкты адеп ахлакты те чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деген. Пайгамбардын бизге пайгамбар болуп келишинин негизги максат биздин кул мүнөзүбүздү оңдоо үчүн, кул мүнөзүбүздүн те чокусуна чыгаруу үчүн жиберилген. Адам кул мүнөзү менен адам экен. Kul münözü menen kooз болот экен, чырайлуу болот экен. Адамда байлык болбошу мүмкүн. Адамда татынакай келбет болбошу мүмкүн.